Kuma kweza kwa murimu wa corona Kenya juria watumire machukuru kuingwa na ana kwirwa bakarenja makarika jana banini kugia iuna ndo achake mushini jongerekete bonene bobone bukujiri ni abisawa na kaunti ya Meru uria okuga ureri bobwe bwa ana na kinya ukiana kwethwa gotena ngugi cia kurita nikyo gitumi gikinene kia mantu jaja kuringana na maabisa bagi karokia na kia reports kesigo bunge gia South Imenti nikyo gitongeretie na makarika jaja Murethi Gregory na Ntetweji. Kuri tariki 11 cia mweri wa ithatu nyuma ya Kenya gutumiria mpanga ya coronavirus mutongere wa Nthiguru Muigai wa Kenyatta na thurire cukuru kuingwa na bareta micii kwa mieri ithatu nyuma ya macukuru kuingwa Kenya nitumirite na mbere nene yanonekana ya na baba banthiguru ya miaka 18 kuwata iu o amwe na kunyangwa kiwendo na modu kujangia na banini kuringana na ripoti ya uthuthuria bogi Nthiguru ne Meru kaunti ni imwe ya kaunti cia 10 itongirite kira na bacukuru kuwata iu kaunti ya Nairobi itongirite na makarika jangiri 11 yathingatwa na kaunti cia Kakamega, Homabay, Nakuru, Kajiado, Bungoma na kaunti ya Meru ina namba 8,556 barabagite iu katika mweri wa 3 na mwezi wa mweri wa 5 kuma mwaka wa Januari 2018 mwaka June 2019 cases cha teenage pregnancies ndene Meru county chari 12,000 na yui mwaka na nusu lakini ndene mieri ya 3 ichumbikite kuthiro chi cases ngirithano yonto brabu mai na intobi kadomba burne buria chari kurekaniria na bao ana kwagia bakuthithia kwani kwa kwana kiri mitandao ete na nkubulisha intobi anto banene wamwe na ukya bonene kumane na panga murimu wa corona nandi ana beto kwiba baraurite baura abajukwa inda kasi bonda baikwa bwa igoji na asiari baraba ripotere ana bau ibaurite ibo aketo batengerithai nuntu bale ali batano na bathatu asiari bau ibo bale bakuringa ripoti bora bale na umbi konana bale ana banini batakinyithia miaka majority bakithira by in love relationships iracho cause issues cha teenage pregnancy chapo botengani kuringana na ripoti ya polisi ya kaunti ya Meru kuma corona irambira Kenya mwanka tariki 24 cha mweri wa 5 mwanka ne jojo heshiko bunge kementi ya boga itini kagitongerete ke mabite jana banini ana 15 benyangeto kiwendo ya thingatwa na imenti ya barogore ne 12 ikembe South Kenda na tigani erina badatu kuma kaita kaka covid ana barabo mbete kuthira baki watu kinya kuma na report county police commandant ni ana 50 kana 50 na thai karayeto mbatu kuwanga narantere chia tigania kana ntere chia embe inoki sisi kuthiro chitete lakini kidatarato eneo thai South Imenti niyo tongoretie na cases 15 ugichiro gwate burana baba ukurukira mici thuganira na baba wata na baraba taukirine mathuganio baingi bateripota kinya kwa polisi ukasa kuigwa bati kumba ku control the no children mubona njirani na nginya careless nginya even late at the night kabia themwe mwana ni agwatirwe uni mwana nomo special na bana atari riu au te kwa device mushiari wakana ka special ni mushiari wonde amenyere mwana ndo acha na mumbire kana gender based violence ni chongere na isunche kai 14 kirigana bone kulingana na uthuthuria bari post international ya Meru kuma mitayane ya mwanka michi minene 35.8% increase ni mbrite kuthia ikionawa cases cha gender based violence na twekuona report international ni tire K6 sub counties cha Meru county na twawethia rapid assessment ke sub counties yu na ke rapid assessment ira twawetheria tuonere 18% respondents bare twariria abo ibawa ibethirite bae survivors ba gender based violence na kire 18% eu 15% bawete domestic violence thine nene kwithirwa na lokuno na kuingwa kwa ngugi kwaretera kuromisi kinya barabara gena kibara gutamaicira ni untu bwa ukene bimwe bya itumbi bira inene bya kuongereka kwa ndo acha kimishe kana jimbi hivi ya Meru police station cases ithano akecha ripoti lakini wao ilia cases ira che North Imenti na Bore baba etherikia betete ku report Meru police station bataripotere na baraba inge bariwa bate ku report nontu iba ukira renge arume baba household providers bare provide for their families kuwo kona ekoro baba ti economically empowered kuwende iba ukira what happens better ku report providers ba michio na kwa tu kaende cases ichirendelea kuthia cheri kari ni makarika jata tigete ntura cheto na Meru ere gwatine ba kuongereka kwa na mitayene kana chokora ukya kuingia ntura na kinya kwa mathomo kira na baraba kurukirita mauthu kujaja tariri kwa asiari na ino ntu point kya pen ba kwa asiari wetwana babengi wa batri mabota wotiana barabarene kana kinya masibitari the cases of child abandonment it can increase na yet still the child neglect
kiria bado ni happen kinya child neglect rate at which child neglect yombe increase. Aciari betu bakarekeria na betu bari muno bakaumagara na twina so many dropouts even before the pandemic na ndeka era increase renkuruki jama inge jama garika jaja tonete njara ya kiwatho kumana kuingwa wa koti arakinya bara bagota barokagiro na mburi na gucoka mature ne ojaja kuitite na mbere muthuku jao tandua e watwa lai kwa kikotine ku take plea atake plea omba ku respondera nkerwa choka achoka ringi na aranturene kuendelea kurianira na family mwana ora ombere kwethirwa tumiro bubu so kuna chances nyacho compromise case no ndo anjiria na araba anjiria kwaria kimichi kana baita akuruba anjiria kwaria mwana watumbikia kwethirwa kionaki iromba kiri acari na tongere ba thirikari kuona ntaire athinaiji iretwikite mpanga nkurukia korona na gutiga mundu ne rurijo rwa ruju nkiripotera Wero Njuma Bitamurithi Gregory.